Cek saha tekenging minuman keras mah saur Ustad Aib Saifullah oge tekenging. Tapi akang oge emang osok sih karena minuman nu memabukkan tapi diperbolehkan. Aya gitu. Aya nu memabukkan tapi diperbolehkannya. Cai nanya cinta padamu. Neng ge gaduh kan. Ayo naon? Aya tuh. Pengurutan ih. Oh. Pengurutan. Naon? Neng sayang ke aku.